Ebyamagara nebukukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink, Kazire Orange Tea Drink, Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire, oshemeza amagara gawe. Kuruka yombyo sibiri nakora program n'Ebyamagara omutebe kanisa Gloria Kanyonyozi erizoba tugaruka mu bibuzo byanyu ebirukwata abantu bona abato n'abakuru abami n'abakyara kandi tune Dr. Collins Agaba nwarabe natugarukira mu ebibuzo by'etu byerizoba kandi kwa kuboine ekibuzo kyona no basa kutwegeitaho aha program y'Ebyamagara akututindikira ekibuzo kyawe hari 838 orikubanza n'ekigambo Ebyamagara otutereho ekibuzo kyawe n'emyaka yawe naho orikuruga then otutindikira hari 838 nobasa kutushanga ha Facebook page yetu nibageta TV West nehinda nobasa kushanga na Twitter okoyona nobasa kututerayo ebibuzo byawe kandi ebibuzo ebintu bireba program eji nekukibuha abakazire Health Products kandi nibashanga mu rurembo rwambarra aha ruguto rwaza kabare aha mukono gwa buryo wabore kwika umurti okukirana mnongi mwa bakwenda kubahikirira beine byo kunywa bingi ebikoro nebisya kuko murabe no mbere bumbutare katwenso wa Dr. Ndargaho. Dr. nakwakira ha program wewe mutebe kanisa program amazina ni Dr. Gaba Collins korera ali mare mu clinic Mbarara. Gumuntu kubanza Dr. nagira ngo nkaremwa kugamba ni ndwara ki ninyeka bampene yorokam kurugantungamo nyine emyaka 65. Embano okushangana oremwa kugamba emyaka 65 kandi wazigwe no gamba nibasa kuretwa ebintu bingi onkaka icyo kubanza kujya kwetegereza ko umuntu agamba hariho ikicueka cy'amaraka kituri kweta larynx ninga ntuceta voice box niko ka box akakakureti edobozi muyeno kagiro ku kafu n'ekizibu kawa kugwara za cancer ze chimironko okashanga cancer yakwata mu ka box omwe no basa kuremwa kugamba ninga wagwara cancer cyane mubwe bakakushemeza ushange bayitaga kugira ngo akabox ako bagereki bakashare to kugamba. Ekindi hariho engwara za stroke yero kubasa kufuna eka affecting ekituri kweta part y'obwonko eri controlling okugamba mweno mu bwonko bwitu twine parts ziri controlling ebintu bingi okushanga okugamba kwina hakwe okwisa kwina hakwe okukora ebyo kukora n'emikono kwina hakwe okuhandika nkabaso mweno twine part y'obwonko eri controlling okugamba so hati noshanga okugamba ni controlling ekindi no kwetegereza byagamba nogundi mwanya okugira ki oguri ku controlling mweno kabafuna stroke okashanga affecting omwanya gwo kugamba gwenka noba noreba kusene bagambira no bicenga kungato kubasa gamba kandi wakwatwa nka stroke eri kubasa kwa affectinga ebyo kucenga kungeta kwato gwo kugamba noba no gambisibwa unge byogamba byona bitari magezi mbwenu icyo kintu cyo butagamba kabe ni nshabanti muzeyi ozo mwirwariro uganiye no mushaho abase kurebarebamo turebe abago kubagaria amaraka ninga kubasa kuba watigwe ka stroke utachimanya tunistekati hangu stroke yakutera shimekwana wakawari bajugwena aro stroke ziri kwato gwanya buke ushange ibindi byona nibikora unke kwasire nkirisho rimwe mbwenu ni cyendo zo mwirwariro ne doctor muganire then aza kushoborera agenete seze bakora tumanya bwaki urukuremo gamba kandi tuwabire no gamba kuruga kare aba babira bakorataho bine buzo birukwenda kushana ubwo najangu nyowe doctor kibuzo cyanje ni nyowe bakashanga nsisikaira kashaho kendurwe nakatambwa ninga kandi ubwajatinjira musikani bangira ngo akashaho kanje kendurwe karuire nimbasa kutambirwa ninga ninye Fabia kuruga kabuhe
so obugwiro bw'endugwe endugwe kutokuza kugeza kwe kize cyari gukora mwena barabagira inyamisha numanye endugwe kandi endugwe imigasho yayo kukira munonga kito mu bantu endugwe nereta mizi gari gankaga green agamiza ago galimu ebyo mu bigukozesa okucwanyagura ebishaju mwene twakumara kurya ebishaju wagazanya amazoki zawali ebya bishaju byona kubikumunda nibyani byetagwa akanta karayamba kubicwanyagura so endugwe nereta akakantu ako mwene endugwe mwene ekira kugira mu buzibu cyo kubanza cyabyona agamiza gendugwe ngabasa ke kwataga koro ububari oshange buryo mu ndugwe hazo ububari nkobwe oshange bwa leta mu bucyafu hazamo bugwire shange nazamu za infection no mu ndugwe ejo oshange umuntu yafu no bugwiro ubwo shange nashasha omunda side ya buryo hatabire mu so okukira munongo abinja kwana bagware ndugwe nabwo bubari so akabara ako nikabasa kuzo mukashaho kenduge kenyine ninga nikabasa kutambura kazo mu nshekeze kutambuza ndugwe hati kazo mu nshekeze kutambuza ndugwe oshangwe ndugwe takabasa kurgo mukashaho kayo ekazo mu ruruke kuza kuyamba mu kutereza emerejo mwene kiri ku rugamu n'okushanga mu ntamisho ni gabagayero ekihorore ni kiba cya mutare kandi bamwe cyangana ngo batandika no kweyagayagura ekirungi obugwiro bw'endugwe ni butambwa yebera infection yonka atari mu mabari yenika infection yonka wazo mirwalire bukiri kare abasa kuhembaze ya antibiotics mwene mbaze yo kugira ngo base kutamba endugwe ejo shange endugwe yazimburuka so wagwiro kuzimba endugwe nase kuzimburuka konko bwiro bwinji kuko ari kukwata kari agent kaso tukayenda shabango bakashariyo akashaho endugwe bakiheho then hatendugwe base kutambura kuruga korabo mu nsheke etabangize yabikwa so endugwe narwo mu kitigu ezo mukashaho kayo then mukashaho ne gumane narwo munetoro mu nsheke zikutwara mu bururuki so natwakwiya akashaho endugwe ne basa kurwo mu kitigu directire eshumeze nkahe omurora kuyamba mu kugiremere biri kuguma ni washanga nko bugwire bw'endugwe bwaruga mu kansa ukashanga kansa yarya insheke z'endugwe kansa ko kugenda yataho mu nsheke z'endugwe yazicwanyagura mwana washanga ataro cyamane cyo kubasa kukogwa ushange bakwembaze yo kugira ngo agire ki yakuyambe just kucendeza ubwo busasi konke ngware zinyingi za buri z'endugwe wazo umushawo nashara mu yabara kushemeze bakeye endugwe ejo ninga yabara kuhebijuma ninge bikato kandi no shemeze bakurunji otafuna ibizo byona twaza kuza mu kahumuro kake ntargaho ndurahukaye Ebyamagara ne bukukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink, Kazire Orange Tea Drink, beine na Vit Fruit Drink. Nywa Ebyamagara oshemeza amagara gawe. Mukurikiye mu kahumuro tugumza na program y'Ebyamagara ognagira ngo nabanyeta Farida kuruga Kamboga Kanungu district nekiretwa ki okugira Ebironda ahagati y'engaro bene Ebironda bya hagati y'engaro nikirugirira hitwagamba ahagati arenga hagati y'engaro hagati y'ebyara onko bwiro bwinje Ebironda ibintu bicyakuba biri hagati y'obwara kebi tukagizira mu bigere bitweto bunyarume so kubira biye bya hagati y'obwara hari icyo kweta fungal infection ari infection iri kwasa kwete ya fungus egwaze ushanga hagati y'ebyara hazamo ebironda abanda kukira kucweka engaro n'abantu bari kukira koza munonga buri zoba noyoza azo shange engaro zawe ziri allergic na omage ninga washing powder so hazamo allergezo ne basa kucengaro so ebyo koza nibasa kuca hagati y'obwara konkoro sona bwe nibasa kuca hagati y'engaro so ezo allergic reaction ze biwato mu ngaro nibasa kuteka mebironda gume nibushanke kwenda ngo yagoresha hayona
then hazitari allergic reactions obwiro bwinjo kucheka engaro nikiretwa hazamu infection ya fungus ukashanga hagati y'ubwaro hari ibintu biri bya mutare embaze eriho mu marwariro bakuha obujuma bakuha creams ibingaro ziterera mweno nkabere nisha abantu yugo antungamo ozo mu irwariro rikwikire itujari irwariro uzeyo bakurebe bakwimbaze ngari zawo ziterere. Muhwezi Livingstone nyakishenyi rukungiri najyangu nyowe ninjira Ebironda harimi obundi nubuzahamnwa bugaruka bwekerera najyangu nikiretwa ki Ebironda byo mukanywa byakwetora nangwa nahaminywa obwiro bwingi ari bweno mu rujungu nitubyeta bya aphthous ulcers kigambe cyo kigumangine tindamye ko ndakita mu runyankoro mu kiga kunka oburondo bwe buriho aza bicweka cyenda rigana takumanya bwa kini bugira ki oburondo bwe ne bwije kandi oburondo bwe ne bukwatwa abantu bingi oshanga no burondo bwe na wakubatamizire mbaze gwena oshange bwa ekirisi kunka mbwene noreba kubura kuja bwa kwata haro tuba tukwasa kuyamba kugira ngo oyambweho urike kubona ubo busasi haro twakurimuzi utukwasa kwamano uteka habironda kugira ngo bitakushasha ninga rero bwa spray kwasa spray ngo mukanywale Ebironda ubase kuriya kamere ka utakugira ki utakushasha ekinde cyakubasa kurete Ebironda umukanywa ni nkabagwira bagwire ngwara eziri kuchendeza immunity munonga abagwazi ba silimu za shukari zimazuru bwire bulimwe bwe n'abantu abagwire ngwara ziba mazire immunity so ni babasa kurwara Ebironda umukanywa azobwire nabiye bya kandida so shanga umukanywa ni ibintu bya mutare harimo Ebironda ebyo nabyo embazire yo kumira mazi nojimira Ebironda ebi nibikira hariho ubundi burondo bukira kwatwa nanga obwakaro kogera kuba bukwatagira ngo agwira omushisha aro infection ya herpes simplex ekira kutera eminyo ushanga ina kantu kazimbire katikamo rwize je infection ejo nayo nekira kukwata etera parts z'eminyo kandi oshanga yayikizo tagizire ki otamizire mbaza Mbono burondo bw'okwane bwekiza butagize mu mazi tikikene nantu bwera rikiriho ekyamani bwazamu nakotenzire kuzo mu irwariro noteka miziga ugatabure kurungi otema konyo kace kanurire nkako kureba imiziga ko kwane yanurira akonya kari kakemiziga orabyo mukanywa oyozo mukasheshe acamshana nakibazo beno burondo bwo nibuza kugera ki nibuza kukira akwa wota kozirecho ubwenu basa kurugo mukanywa then butaho mushaga mushange bwa kuretera kitengo bwa kuretera kuhembugo muriro natukunda wakacheka nagira ngo mboya bwamesho nahazamwe ibintu bya white nk'ebihonzi bya hezo bwire bwingi nteremwa kabazgu yarema mbwenu engware ya misho kushanga nerete bihonzi bya mutare bikakwata habwo yogwa wa misho hari engware turi kweta conjunctivitis aza ejengwara nebane yakwata misho oshange amisho negarete bintu biri nkamahira dene bizo mubwoyo aza obwiro bwinji washanga biri mu nkamahira ni cyane kimanyisa ngo infection egeneretwa bacteria arokushanga misho negatukura gakabaga gakatukuramu abo kujya maybe ninka allergy abatiwa kwa batakureta bihonzo byona konkaza kuza mo ruhonzo gwa yero ni cyane kimanyisa ngo hagizire muki infection ya mane kandi hati no basa kuba nogura ointment konkane kirigirira kuse noguriha abo kuba bamwe nagenda gura nanka steroid agura nka dexa niba kumanya munonga ninga za probeta plain atagiteko misho kandi ubwo misho koga kayenzire ki antibiotic mwene ukabwira bwinja misho ushanga kabe negeta nkakazindi hati ogendo zegura zire expensive ko ngoro ziteko mu misho uri kutambe ngware tariyo ako kugira ngo abantu abinja gwara misho bakira gwara bwa allergy so abantu abinja marwara bahazaki za dex abo kwa allergy yo watamuka steroid ako negera ki neza kushanka yaterera konka bahagire mu bucafu bwa bacteria
steroid neza no kushishira kimwe amisho abo kubate cyo kabeno yetaga no kugira ki no kutekamo obugwire obwo kwito buce amino kutekamo mazi obwo kwito bucafuko obwo antibiotic mbwenu chikabe ni cyenda cyo kubanza cyabyona agamisho garagurije akwiyo to kumanya amisho gagwire ki kandi kugira ngo eye drop yona ne treating amisho ni curugirira amisho garwara ki ekinde cyakubasa kubaho na kubasa kuba no koresa eye drops zirizo ninga washanga akakoko akagwira akogwira misho washanga kajya akakoko kare resistant ningo cyanga akakoko akobwina kakawasamisho gawe tikacurikize mbazi minje tukugera ki tukushanga umaduka duka gitu aho nabwo wazo mu marwariro nabasa kwiyeho to tuhira to tunankoro honzoru barukebere bamanye nikakoko ki nikawurikiza mbazi ki katoshanga bakoma zo kwasa kugera ki okukuyamba mbone ngwara yo kurete bihonzi tingwara yo kugira ngo tufe kwera guromoka yaresho ngabwa cyagiro abashawo bamisho no kugira ngo batuyambe amisho gitu tugaragurize gatafu nebizibu akwano mamisho nitugetaga munonga ubutina misho gakweza kurungi to kubasa gukora ibintu binje munonga kandi atabugwira ngo bwo tabureberire ubasa kuhendera buresire bizibu washanga waza muno kugira kino kwenda kuma mbwene nkakushabire ntozo mu migware rikushirikire ya misho bakurebe then bakuyambe turebe uko bokubasa kombaza Ochiria TV West program ni Ebyamagara tuza kuzumuka humura kandi ntugaruka Ebyamagara nebukukibuho kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink, Kazire Orange Tea Drink, beine na Vit Fruit Drink. Nywa Ebyamagara oshemeza amagara gawe. tuhagarikana program y'Ebyamagara kandi tuhagarikana ikitreke cya muheru icya program y'irizoba tukine Dr. Collins Agaba Dr. Gondijo rukurataho nagira ngo we kwari kuriya cya mushana aburaman munonga nibamwita ham kurgarhama yeso kuburamani wabarwaro hama kubuza okuburamani wamara kuriya cya mushana ningira nto mu bantu 10 waita abantu kababuza abantu 8 ninga mwenda nabana ne bahamani bamara kuri azare shonga bwaki icyo nikibaho icyo kubanza cyabyo no kuburamani kuri kugenda bamara kuri emere wagito munda hati nebeine kucwanyagurika mwene kugicwanyagura kugikora akanta ko migubasa kugera ki kozesa so kogoga enzyme zinaki amara kugutambuza kuronje mwene aze byona kuza kubaho amara kutambara na kibe byona ni byetaga shagama mwene no shanga shagama yaza kuriya omumisi yamara yaenda kweyongeramo so shange nyinji ya netoro omubwonko yese shagame cyazama okobwonko tibukaba butine shagama butine glucose konka habamuna ka diversion nanka shagame nyinji ya torachi okoko mu intestines ningo mara okucwanya guremere echo kibasa kutuma wenda kushonko wahunga hungira abo okuba arati ningo kuba awake nikirugirira how active obwonko kubugizereki okuburi kushakora kumara kuriya hato mubiri go concentrating more ahamara akucwanya guremere mbona shango umuntu nabasa kugera ki kwenda kufungira hari ibindi bintu ebiri kuteka teka bibasa kutuma umuntu yahungira no reba tiburi mere yona hari mere yo kuriya kira munonge byine carbohydrates nyinji na proteins kawali typical example na kahunga nebihimba nijo kuri abana binji bishomero sha munana kuruga munana kwika munana necweka kwika mwenda bagabugyo buzibu nikiteka tekwa ngo umukuri emerejo hariho entegeka mubiri eri protein zikutuma umubiri gwashohoza nituri kweta serotonin
so ejo ntegeka mubiri nebasa kweri kumara kuba produced etuma umuntu yenda kuzomu kugira ki omukwenda kubyama kubumwe nango abandi ne bahungira gona uno wotwani kunkara bali kugona shange no kumwimusa benda bamwimusa mbwenu nishikira kubaho kugeza ku cyetantara tureke ene kindi bamwene twenda okurya kwenda kwabika oshange no liraso hani ya size 2 nini zeso hani zikazi bageze kibina mpango kongate bagizikoranga nangwa kuko oshange umuntu nasa kurya equivalent yakasafuriya hataje mbere ko ragiteko mu ndateka abura kubona boneza ukashanga no hungira mbwenu kugira ngo tutantare icyo cyo kubanza cyabiyona tarya binje lyakache ogumoliso oli awake then no basako lyakache mirundi minji ya wali shamshanza kantu then maybe nkikumi no basakutaya kandi kantu konko umuntu nastamari kiri mwene cyeka yapoka jigeno ningi ibiri umuntu omwe arigene bitoci byabiriho mbwenu koro kurya binji wali ibine carbohydrates na proteins nyingi ibyo byane basa kutuma wabura mani hali ekindi kintu kituri kumanya buto mu science koro kumara kurya omubiri gurete turi kweta ari ntegeka kamwe turi kweta insulin iyo tugiraga ngo abashukari abakogwara shukari batine insulin iri kumara so koro kumara kurya omubiri gureta insulin no mubwinji mbwenu gugishoboza muri bwinji hate kija ya washohora nyinji munonga glucose ryo mushagama gugitambuza gugitwara he cells kandi ribane ba digestinga teka ikirare vuyo kugira ngo ezo mushagama replacing yargam so oshanga omuntu nabasa kuza mu turi kweta hypoglycemia yes warya kunka shukari ne basa kuhama abo kugira ngo eyibo warya tibikacwanya gurwe kurunje kugira ngo replacing eje insulin yiho munchi omushagame katwara cells so ibi byona ne basa kutuma umuntu yahungira konka wareba kikuteganise munonga ikiriro mushaho tuganire umanyini cyenyine cyo kubasa gukora kuyamugana basa kushanga ubwiro bwinji kuryo kurya binji kandi watereze cyo shange wagira ki wabakurunje ikibuzo cya muheru kiza Ivan wa Isinjiro nagira ngo nyoni nshasho mutubur kashaha Dr Nyamba engwara yo kutera umutwe niteganisa abantu binji kandi mbariri kuma bakureba mu irwariro munana nabayine mu mutwe anatego mutwe nango umwene muno muriro konko muto kukira munonga mwene ngwara nyingi zone zakabaho munsi warning signs ninga zitukweta symptoms harimo okutego mutwe ngekira kwe mwene kuba ikintu kirebe mbere ngwara nyingi konka kandi noreba muto kushangana kutera buri zoba hata ukindi cyaba chronic mwene mukokureba ebyo kubasa kutuma umuntu yatego mutyo kumara ubwire buringwa twaza omukutina biteko mu odayona konka nzoza kugezaho kureba kimwari kimwe okugwara nka pressure tajimanye okugenda wara pressure tajimanye utagicebeze yo ne basa kuba ekeri kubasa kureta chonka no kutego mutwe ahandi wona okole bindi byona konko mutyo gutere bwenu pressure ne basa kureta echo so cyangenda pressure tugereje ko kugezaho ukashanga utanywa miza gakumara umubiri gwenda kubura mizi ubwiro bwinji no yitwiriho konka botisigwe niriho ninga mwana witwa niriho umwe mu bintu agukujya yatogo mushija yatuganza katumugambire so shanga nogira ki notego mutwe arekigumire kwikiriza kandi ikindi kisabe mutwikirize alihemitwe iyo rukwijo mu irwariro na Dr Tako basa kushoborora ahabwaki umutogo umuntu ayino yatego umutwe so arebe science takashoborira bwaje abantu batego umutwe ari mitwe nka ya migraine ari muza headache nka za tension headache so nataro cyenyine icyo mutakwasa kugira ati nanka nicyo cyo kusanya to umuntu nagira ki natego umutwe konka okugira ibitekerezo bingi stress iyo nka wajigira ukateka munonga no basa kutera mu munonga twagambo utanywa kurungi wagira nka constipation ukashanga utakushoboza mu nda kurungi ijuke wano shoboza no gumigwa na harimo ko kuhera
aza nore kuri kuhere imisiye nanke mutu yo nerega cyo cyo kanje basa kuteza umutwe kuwo kugira infections meno nk'abantu kabagwira bagwire nka abine nk'abana unfortunate bine nka sirimu okushanga notego umuti mu binkogwe ushanga na mission ngakushasha nebasa kuba nka sign yo murarama so omutwe na nicyo cyantugire ki turagurire umanye n'iki cyenyine icyo barashanga icyo ba treating so tinga kujyana gendo mire pana dapana omutwe gwawe ni ba treated depending icyo twashanga ngo ni pressure tuzakomazwa pressure umutwe ni gwikanka twashanga ngo kizucyawe no butanywa mizi tukuta amizi konga twashanga nto umutwe gwawe tukubasa kushobora bwa kino gufuna then tuzakugera ki ntuza kutabijuma ibyo kucendeza umutwe woko ekinde cyo kubasa kuleta abantu batego umutwe andi kitakukira kutekatekaho ninka wagire bizimba umutwe ekizimba kukiri kuzo umutwe cyo kubanza cyabyona kifunza space y'obwonko so kukiri kufunza space y'obwonko no basa kutega umutwe munonga so bwire kujya kushanga nozo wa doctor bagira ati zo mu CT scan imwe mu kweta x-ray y'umutwe hato yebuza ishikandi kwa tinde chamane chimbeje chinkuzirikana umutwe gwe nkabwa ki doctor Nancy ndiko musikani imitwaro 23 no kugeza kwetegereza hari mikizimba ninga cya kitarimo mbwe no mu bugufu zo mu irwariro then tugezo ku evaluating umutwe gwawe then umwazini tukwa kurugirira abi watushoborera Dr. Webare Mnonga. Okay. Mwisha kutucheza tubasibura aha program yetu erizo nuko yahendereti nimpamya yangu yonko muntu enechi wayega ntubahabura ngo mutaza kutegereza garukwa mu aha TV mushikirira abashaha babaherera batendekirwe babakebere kandi babaragurire konka ko kuboyine ikibuzo cyawe cyo rwenda kutubuza zo musimu yawe zo messages handika kigambo byamagara sigaho umwanya taho ikibuzo cyawe n'imyaka naho rukorga otiteri okitsindi cyahari 8 nari otushanja ha Facebook ningana aha Twitter ukoyona no basa kutera yebuzo byawe kandi buze byonto bireba mwene katubasibura aha mutegwa kunyobyo bakazire health products nibashango mu maduka mu supermarket kana batembeye baba bine tureba no gunu murundi na Gloria Kanyonyozi twastayise Dr. Collins Zagaba kurgari nyina binani nkora nabo Mchunzi Joshua Natishka tene kindi kiturukubendeza kureka busingirwa mukama bonka hanga barinde